Mama wakwaba, wafreme Ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Enko can't be more by any mass. Now in Centronia you should know better. What Central School? Hey, I want almost steady against a buying. The new patriotic party is over 7 million people. Are you aware? Yeah. It can it bring one person? Can it take one person to bring us down? No, it can't happen. It will not happen. It doesn't happen, and it's not going to happen. Okay. But as Dan can rade, NDC party no already adom Ghana father Roma, and your mom went to the party. You're going to 60%. Oh, Pacha say NDC or Chinema Yukuno. Pacha, Chese Egu. Oh yeah, Guno 60%. About Medmanu Sikra. About 40% in year no 2024. Na yese bibia ye no mo wie na bibia ye dey esi ne senti wo MPP ni ye Ghana ni mo ni nye dia ban ya ye hu breaking the 8 na kan ye anu fafa keke possible. Yes, I'm in fact I'm assuring Magic FM for and na wie wo saga ha ayedi nkomo say 2024 MPP will hand power over to MPP. Yento aso na mfensi na mini anu nto aso ye na sa kwan wa so last question bi answer ma me ma me nkomo no yoda na na sa waja ma me kwan because as me ya wo ka say NDC man you ya de egui na so be kan ne e course na nsin e wo MPP enu ntina e wo de MPP amenyoku de na course wa alan ya watwe ne hu e ya de a e be ha MPP amenyoku no afa fanto ye we ya no wie me da se me odina ho ofa gigi mi otie odina ho ofa gi uduru nkra kwan mu a ye freba bi new jejiti ye wa fafranto sanctuary ho wo tu adi na chia bon so okopi jata no wa cheware me da se utie MPP party no ete ho we are NPP okay ye winning symbol no ye osono okay wo di opa ha me enwie November 4th on say ye to special electoral college no yeah omo nim de ni foni nyina de omo abato no ko gina ba bi ba ko ombe repeat anamboa sa na woni omo kasa omo ti okay se bia ye sa to ko ba bia ye to ko ye na enu nti no bi so ba ko ti jata na but NDC for omo ye beneficiary of free SHS. Just a few of them, majority of them one person besua ade ni bebre school eni ho ma obi aya won foforo unyini bo akokora se de ekura betimi akosu. So sometimes you sit on radio with them now we obi wa say we here free SHS. They kura school na ye for kopam uniform ni emfanisha won ko school. Yes, enya di no. Okay. Ne ko sua de. What you say? So wo hwe yemfa educational sector ya America ho asemi. Ko fidi ono no kasa ma ban ye party adwuma. Mamemfa ya ban yi bae under NPP government under the leadership of Nana Danko Kufuor and Dr. Mahmoud Bawumia the digital man say no remfi so wonu say we remfi ye bai say ka ade sie nim ha ye bohye mu anu ansan kedim magic radio na kede aba enya munduru junction so amomfa dan bi ma me bi o ton koko junction so na akona kokoro anu amada na that's why yira anu but aban bi aba o se me de me yamampani abedi achi oba de me so metimi aye de aboa me man ni say ebi aye port obi akra na yema aba yesi afa baby ebi afa baby yesi afa ni nyina nko computer so eti now document nyina wo e wo wa na ebu say baby aban adwuma baby yesi jato nga na hye no ye hwe document bi ehu ya twajato utwajato ma computer ye to foforo kora bo ebeba say e code ne de hwa na mbo eti no it means that digital system ne de ba na boy so eniyama bebre na MPP ama memfa we under your government in terms of education ukasa o examples ni bia enkwala about 928 a omu tuition fee aban we afa ho ka pacho what you say SHS asem na make you wafa ho ka omu boarding accommodation fees wafa ho ka feeding fee ema boarding school ne e friend say sa 928 students no aban no afa ho ka or provided textbooks, PE uniforms, ni school uniforms, ni adema sa 928 SHS and Koleya some na making. A woman say, and yamani bu ho e be delay. Sabiota fracture. And yan pipi abanson ye kase textbooks on koda. Emretin tia about chomuna, education, bo okra ni mo mokra. The kama mi bi kro ko kan say ye ni chok bi e de be mama. Pacho wan kan sa mama correct o. No ye mampani dada wonya no baby ko. Radin fa ne kran say ye misata na yire. No botire bi sisi ya ne ha om de ahoma na botentente wan hwe be wo ani ye frɛ no Mrs. Misata chalk no kita no
unma ko teacher for ne complain say omo nya chalk nkyere nkola na de o say hey asam na waka na me bukuro fu chalk na bi ni so me ma mo chalk ne me ma mo chalk o an ka me mfa ma mo keke teacher for bubu every tete okay na aban bia ba wayi saa de ni nyina afiro wo hwe say MPP ba power emphasis 7 years to ayeko 8 years what say obi a complaining chalk da a teacher for ni bi ni headmaster for ni bi no mo feel say aban we di free SHS aban na bi ama mo ne ma bi aka chiri ntino enkwala na ye form school na sa placement ne ba na mo ko foro na e de ye mo mo prospectus a e bi a 10,000 12,000 obi ji ade yi asin konwa na agu aban na ni mas na obo se parent bi sabi obi afa wo ba wa wo na ba wi aso afa ho ka se school fees ne ne ma nka ababo no first kan show botom ya adwuma akora no ko school auto ba akwa ban aban ni provide you but wo de wo fees oba bibi ama aba no de akọ na teacher ni ne de camera si na ni odi aban atem. So from what you are saying, it means so you I share continuance here sina eja when go aban ni masi. Oh of course mpato ane. Okay. Ye wa ha kuro bi wo me kuro ma Ashanti region. Kuro bi e fe ho atwoma dabi atwoma oh. Nwa bi eja. Dabi atwoma ofuase kokoben. Okay. Na headmistress alodu friend say we Kia cadet kana no tutenten e de fa bro ni nkate no e wo botom no wa lodu bia wa fish ya se ye nchema nkra no mfa ni kenke wo school wa lodu anadwebere okoyagu no store odom e no no na nadan kwa kufu adan Dr. Baumi an aye ni pada sani ani tiri mo pobone o ye bibidi agu aban na nim ase. Then you ask yourself say so yes ade we ya na timamu 40 o wo mu bufu ase ato about MPP. These are the people who come out and say man to about man this you me dem am to about men this you to wan to ye what the boni we tia ban de ntese say ni pa no so na kwasi ade oba ko gina sori dem he no akwakoye meyi na ye meyi nyame no sasafo ho asori dem etufa your educational friends sector eniama ayaye wo ho bi na mabo so no teacher training allowances ye tua Okay. abai bi bae wo say a friend say a teacher for much na de sa law o say mfie miensa betua bo so miensa ba bi so kura de o say mintua na mintua chena so at as on tua na ntua chena ye of fraud on timi nka se wayi nani se onye enu ntina kofi e kan sem bi se water region enra woman MP no kasa mimitie no na ya na maame no so wayi sinipen Mr. Host what is our therefore na odishie gifa gomashi no wotena kumase nyini kumase no wayi sinipen wakon mo no mutwa sini ne ho ti toda no gina microphone achi bibisi ni conference no kasa na yesa de ye shoot cut le no an say o kasa just stage work no hoye no stage work. How can you say setimamu ni ba wonim de so for us we this in does not mean say sabiota frache your sense of humor and say reasoning na ko pacho what you say sa aban we betimi ayi yama kasa aban no yanto aba mamunti no monye dai bibia sia or aban we omfi mu. It is a no for an NDC person so be kasa asam enya se wo mo danya na ye no na spillage na ba ma aban na ni da ho se wo bi ama timamufo niam asai just because wo mo nto aba